Assalomu alaykum, hurmatli musulmon bir tug'anlar. Bizning Isqaq TV kanalına qatalib, like bosqichini bosib qo'yingizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga maqtovlar bolsun, Payg'ambarimiz alayhissalomga Allohdan salomı jana salavatlar bolsun. Assalomu alaykum. Hurmatli musulmon bir tug'anlar, munakey Allah Taala'nın buyruğu menen 30 gün orozonu esen aman tutup aldık. Jana ayit namazındağı esen aman okup aldık. Allah'ım namazımızdı jana orozamızdı kabul etsin. Amin. Эми Рамазандан кийин Шаввал айы келди. Мына Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Ман сома Рамазана суматбаху сиддатин мин Шаввалу кана касиямит тахтудат." Kimde kim 30 gün orozonu karmap, andan soң 6 gün orozonu karmasa, Şavval ayındагы 6 gün orozonu karmasa, 1 жылдык соопко ээ болду дейт. Туугандар, ошондуктан келиңиздер, мына Рамазандан кийин 6 gün orozonu кармайлы. Бул нафил орозо. Башка орозолор, башка сүннөт орозолорго караганда бул күчтүүрөөк. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ар Шаввал айы келгенде 6 gün орозо кармачу. Жана 1 жылдык соопко ээ болчу. Ошондуктан Пайгамбарыбыз ар бир кылган ишини биз да кылайлы туугандар. 30 күндү туттук, эми 6 күндү да тутуп коелу. Иншаллах Аллахым 1 жылдык соопту берет. Ассаламу алейкум.